E kore rātou e wareware tia. Tūtata ana ki te 25 o Āperira. Te rā e whakamahara tia ai, ka hoia, ko hika. He tikanga hau i tēnei tau, te whakamaumahara mo tēnei rā nui. He whakamaumahara i rungi te upurangi. Ahakoa he tikanga hau, tū tonu mātou nei ki te kaupapa o rātou a tauamā, pauamā ki te whakamaumahara rātou ngā huia kua hinga i ngā pakanga o te ao whānui. Nō reira, ahakoa he tikanga hau, he tikanga aroha tonu. Ko tahuri ētahi ki te whakatū whakamānawa ki te urupā o Tuahiwi. This year we're going to undertake a simple service in the circumstances of the lockdown. We're going to have a simple service. We're going to conduct the last post, have the flag at half-mast, even though we're all at home, and film that, and just to ensure that we're honouring those soldiers from here and from all of New Zealand that have gone overseas, and those who have made the ultimate sacrifice in all the wars, just to make sure that we're honouring that kaupapa. The first time ANZAC was honoured here in Tuahiwi was 1917 at St Stephen's Church. And at that time the men were returning home. Some were returning home not well in body or mind, and it was a very significant time, and ANZAC Day has been a very significant day here in the village ever since that time. Me nā ko koe tēnā wānaka, na me pēhea tā koutou ko tō whānau whakamānawa, whakanui, whakarakatira nōhuki i kā hoia, nā e ētahi huanui. Ko tāia te pukapuka kaitahu e kia nei ko he rau mahara. He kohi ka kōrero mō kā hoia no te pakaka tuatahi o te ao. He pai tuku hoki tā rau mahara. He rau mahara irakati NZ. E whakatairaka ana a te RSA me te ope kātua o Aotearoa i te kaupapa tohu marau Stand at Dawn. Kia tū kotahi tātou, ahakoa mā wehewehe ana, kotahi tau ana te whakaaro kia rātou mā. Hai te ono karaka i te ata o te rima te kau o Āperira. The best way people can honour their tupuna at home is to share their kōrero, keep the memories alive, the photographs as a memorabilia. It's a good day to reflect on those things in practical terms. I know the RSA is unable this year to get out on the streets and sell poppies, and it's reliant upon that as a source of revenue, so people can get online and make donations. They can have a meal. There's the Stand at Dawn ceremonies that's happening. It's just a day of reflection, of karakia, of appreciation of what those people have done, and not only in the historic times but up until modern times. There's a growing number of younger veterans who have also served their whānau, the communities in Aotearoa. Whirinaki tātou katoa kia kotahi rā. He nare te ai ka puanaki Tahu News.